R2K Radio Oso Gleko Atuke Quelilo, Badona Nabukella, the Nikidoki Luni, Lano Mahudoni, La Atuke Quelilo, Tauso, Tadagleni, Tausolo, Pugapa Plaronedu, Pagamiwe, the Ladobu, Tadukerotalo, KNLA Tupapudo, Tukoka Burse Utowe, Tagiata Shihublo, Tukoka Tubati, Kisi Quigado, Badu, Thesiga, Tauso, Kosa Guabu, Balogumwi, Takalar Koga, Lobagati Toro, Taota o Tagaso, Tukoka Ukokwa, social media we, the Latobu. Tapo o balasi asito tukoka tagia Luisi Gable Taxodo. Gliso Gogoria to a shagter Tagala Tagtoble Letusu Koresha Taxor Panilo. Oko donut gono. R2K Radio KNU Nyadoglu Sabogra, to Kinogia, Korimudra Hogobu, Satola, Lautober the Totu, the Sitoni, the Latobu, Taduket Hotitala, KNLA Tupapudo, Tukoka Berso Utowe, the Giateshi Hublowi, Tukoka tu Bati, Kisi Quigado, Badu, the Sirage, KNU Mudro, Paplaka Wenino, the Latobu, Tadu Pabu, Biotukoka Tula, Titi Pakla, Pakue, Ture Kurga, Ture Kokidogado, Bado Kla Pakue, Tudeko the Gage, Paplaka Wenino, Tadu Pabu. Damahao qui Tugoka Tatuto Sequiplado Tuli Kunino, Takaba, Ganyodoglu Tatule Tumudo, KNLA Dokorome, Tapersa Tupa Purpa, Todumani, Tugoga Kobo Tugulaper, Lautober Kisiquitoni, Wassertonino, Taduketota Kiko Kibabu, Tugogargaba, Tuwek Likla, Tadurpamere, a sonnet about Tupula Ula, Tamenyarpa, Taola, Gaboyu Uwe Tobo Siwenino, the Latobu, Tugoga Hekalodalo, Gaboyu Miri, Hetilo Mipula, Gaboyu Miri, Kala Utowe, the Yahusi Quipledo, Kalosico, Glopado, Lucy Luplasu, Gumle do the war also log later Papuko, but they were Gumle Dogado, Baduwe Yaganino, Lenemenya, Bahawa Quiwesigo, he got out to Torpale me, the Quipler, Tabaya Joe Blodo the Plur, Joda or Milo the Plur, Doblo Joe the Plur, Dojo the Plur, he do the Pledo, the Toko, Bahawa Quiwesigo, Gumle Pure Mal log later Paleme, Silo Kulo, Glodapado, Tatuda Bowler, Tao or Thidapa, Amari. KNU Mudro Paplaka Wanilo R2K Radio Rokain Kose Kosa Guabu, Tukogado, Rokain Tumudu Tadurpaco, Gamleta Klar Koga, Bakri Pupletawi, Lobagdi Todo, Taor Pawi, Kosa Gua, Tagrerula Master, Palogumi Purpa, De Wenilo, Kosa Gua, Balogumi U, Tagalar Kokalo, Bog Dule Dego Budo, Le Dego Clerpa Uelo, Palogumi Purpa, Tagora Kenemina, Katigatoro, Taor Panilo, Mida Ridule Lubawelo, Locosa Guabu, the Clue Taduket or Dibagato. Tugogarpa Pamanoka, Daso Swedo, Taralo Sarapagu, Lugdoi, Palogumi Purpa, Quasameba Tito, the Little Lodo, Tao, Taikorpagi, Kosagua, the Grerula Master, Balogumi, Baba Mudaraga Devinlo, Tugogado Bersa, Taduketope, Tancho, the Wokapa, such a G, such a Lee Capado, Tadusuto Tapu Hoko, Balogumi Posigo, no Inodua, He U Ato Wenino, Sarabe Lautobe Tedoni, Kosaguabu, Tadusutoko, Logomle Bakibu. Planilo, Lacosa Guabu, the clue Taduket or Dibagato, Palaclosi Urpa, Letuasu Wirku, Eawadi Uwewi, Palaclosid Ubarco, Taduket or Wiloki, Legudupe, Rokain Tumudo Double Hogobunilo, Rokain Tumudo ne, Chocose, Cosa Blawa Paku, Rokain Cosebu, Cosa Quibedo, Cosa de Ditudo, Tompio Lawe, Mai, Cantown Gido, Jonali the Pa, Perser Hawinilo. R2K Radio. Less social media bu, CSC Thor to Gokaho, the Latobu, Tibuko Gamle de Gea Luisi Gable, to Goka Ponisu, Yama Internet Project, Lipa Plabu, Paplaka Winilo, Lager do Logtober the Latobu, CSC Thor to Gokaho, Boadagea Luisi Gable, Barapolo, Double the Putter Sarpanilo, Lager bu, Boyasi Nuiga, last September bu, Boyasi Hogado, Logtober bu, Boakisi Hoga, Barapo, Yama Internet Project, Marabatwe, Digital
de da the blade da hu da ge ali papla bu papla kha woni no pole bara pho da pha lo so da pole kwe thoda tu ko ka da hi kho hi no lo da ma thwe da thoda tu ko ka da gi da pha do le da so tani de no pho la pole kwe phla do da thi da pha si ko pa khu we ge da tin nya ma ne no te la do bu pole da pho o kla di ba mi hu da phla to tu ma so ro lo li u tan shwe ama se ko tu ko ka pho do lo be lo ko kha woni no log to i tu ko ka ni Facebook ka ba TikTok lo pa tu a se ko panyo we wi pole bara pho o u we ni no pole bara pho akla mandali ko kho bu me ak to wi khi do to ak to ni me we ko ko kho bu rin te we ni no R2K Radio to correct Koresha ka hogo bu gliso ko korea pa tu pho owe takala tak thob le ge ta tinya ba lo pesha ta ne lo we klo do thiu ko ka pesha we klo ada khu thi tinya lipa phla pho ko ge Vladimir Zelensky te lo phe la November li to ni no gliso ko korea pa tu pho le kdu se Russia tu mu do anogi no dwa he a tho ba sa thi ko le do tom mi do Ukraine ta pha ata kho se ki ko te he a tho ba ge Vladimir Zelensky te lo we le ta wo mu bu ni no ka hogo bu Ukraine pa tu pur pha hu ge we da so to u tho te la li do hogo du le abu do ko se akapar pha ari du le ta ka pu kha o si ko si won no America kho ba yu ba bo do mu mu le gliso ko Korea do Russia thi ko ki be base ta re lu ba thwe pho ko do gliso ko Korea pa tu pho takala tak thob le tu su ka hogo bu li age do le sa do to bu nu lo su ta du apu the ge America thiu ko ga we klo pa to da pu mitru misla lo phe la no be lui to ni no thi ko ki be be se lo we thi ko ki be ki ko ya ba ka do de lu ta li kha kha phe abu kwi la yu li li do Russia ko ko Putin ko de ge lu ta pa we pa kle we gliso ko Korea tu has holo tha pho ko ba ko Russia ne ko phe ka sa ta ba ta pho ko ma phla do mo li mo pwa le ta ble bu le ta lo li khi kha i ti ge te lo we ni no mi me le pin gon tu we lo ko ti ko gliso ko Korea pa tu pho ta ka la ta tho ble du le ko Russia ka ho go bu ba sa nu lo du da le ta du bu da so ko pa pa kle we te ni di ba ge te lo we phe la no be lui to ni no R2K